Hi and welcome to Solis. This is Peter from the Nordic team. We are here today in northern Denmark where we're going to do that first commissioning of the Evercore. Evercore, det er et BESS-system, som vi skal bruge til netbalancering. Hvad er netbalancering? Jamen det er noget, vi sætter til rådighed for Energinet af, og så kan de gå ind og styre vores net, når det kører op og ned. Det får man godt afkast af. Så er systemet, den hedder 47%. Det kan ikke blive bedre. Hvad kan vi hurtigt sige om Evercore? Vi har et stort kabinet her fyldt med batterier. Siden har vi inverteren, som laver batteristrømmen om, kan man sige, til almindelige 230 volt, så vi kan bruge den. Man kan også sætte solceller til den, man kan sætte en generator her på. Så er vi ellers kørende. Det er et kabinet, der hedder C5. Det vil sige, at vi kan sætte det direkte ned ved siden af søen, eller ved havet. Så super fint. Det kan kobles op som et komplet off-grid anlæg. Inverter, solceller, batterier og en dieselgenerator. Og det kan stå ude hele tiden. Der sidder et airconditioning-system i det, som holder temperaturen stabil inde i det, uanset om der er minus 10 grader udenfor eller plus 30 grader. We were able to commission this in less than 2 hours. This was an amazing feature and it went really fast. The features and functions that I want to highlight is of course the VPP compatibility, the generator compatibility, and also if you want to use it for self-use, we have the Solis AI that can control it as well. If you want to know more about the Solis Evercore, feel free to reach out to me or anybody in the team and we'll tell you more about it.